oras ka ba rin? Kaya tabing mabilog ang persan ng GNN TV44, pagyela rin makapanaon at napala istorya. Dapat yung mabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalat Giling Martis, May 20, 2025. Kaya po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Metong pangkabalen ng Menipok Pwesto king House of Representatives kapamilataning magbubukid party list ay ning balita ng Patricia Mamam. Menikwayang metong asit king House of Representatives ing number 44 magbubukid party list o mamamayan para sa gobyernong bubukod sa mga isip at diwa ng mga Pilipino. Kay ba't may kapagtala ang kabilugang 310,289 na boto king mila ba sa alalan. Penny muna ning kabalen ay Ferdinand Beltran, first nominee ning partido ing pamananggap king pamagkilala king proclamation dareng sinabuta party list ninyang Lunes king Manila. Isulong kanu king kongreso ing kapakanan dareng Hortilano, ring manasan at aliwa pang sektor ng agrikultura. Unang-una, tutulungan natin yung mga farmers, modern technology, yung magandang ani, gano'n. Bibigyan natin sila ng solar. Yung mga solar farm na pinangako namin, matutuloy yun. Ibibigay yun. At magkakaroon ng direct buying para mawala na yung mga middleman. Tayo na detective na tayo. Bibigyan namin kayong mga equipment, mga traktora, at saka kung purimaw. Maraming salamat. Pangako ning grupo ing pamanyulong ning metong nga gobyerno a malaya king daywan na impluwensya at tunay kanong magsilbi kareng ordinaryong Pilipino. Iti impeka bumunang pamikatagon na milubya king kongreso ing magbubukid party list. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, pinuklat siya yung Grand Ease of Doing Business Fair. Apeni muna ning Anti-Red Tape Authority o ARTA ay ni-report ng Patricia Mamam. Inyang Lunes, May 19, pesi na inyong pamamuklat ng Grand Ease of Doing Business Fair o EODB, King Ciudad Angeles, apani muna ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Mismong i-ARTA Secretary at Director General Attorney Ernesto Perez, ingmeni muna king pamamuklat na niti kasan metong i-Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Labing metong lang national agencies, reng mekisan metong King Angeles City Grand EODB. Makabuklat keti reng miyayaliwang serbisyo kalupaning ID enrollment, registration, membership verification, issuance of certificates, at access to digital platforms. Layo na niting ilapiting serbisyo ng gobyerno kareng tao. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Apat na universidad king Pampanga ang kinilala bilang top universities king Central Luzon. Kaya katalang pagkibaluan reti king istorya ng Patricia Mamang. Apat na universidad king lalawigan ing kinilalang top universities king Central Luzon. Agpang king 2025 UniRank University Rankings ase sentro king academic excellence at digital presence. Mumuna king listahan king Pampanga ing Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Tinokyan ning Angeles University Foundation o AUF king 3rd place. 5th place naman ing Holy Angel University o HAU. Kabang pangapuluya ing University of the Assumption o UA. King Mabilog Abansa naman 66th ing DAVSU, 71st ing AUF, 76th ing HAU at ing UA, 139th place. Patunay kanu iti ning masanting academic reputation king bansa. Metong yang non-academic league ing UniRank University Rankings mag-evaluate kareng universidad base king karelang web presence at popularidad nung nukarin akakit ing karelang online visibility at engagement. Migit king 13,000 na institutions king mabilog gayato ing panigaralan ng UniRank system, base king web presence, popularity, and independent digital performance metrics. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga.
Andamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ngayon Martes, May 20, ginakanin ng Angeles City AIDS Council in 42nd International AIDS Candlelight Memorial. Aning balita ng Patricia Mamang. Ngayon Martes, May 20, penimunanin ng Angeles City AIDS Council kasan metong ring stakeholders, iba't king public at private sector, ing 42nd International AIDS Candlelight Memorial, ketiking Barangay Balibago. Temang ngayon banwa, ako, ika, mika kalugod at misasan metong king pamaglakbe ning aslag. Apapakit pamisan metong king laban na rin taong ating HIV at ring miapektuan keti. Kapag nasaning programa yung ganakan lareng mete, uli ning AIDS, kilalanan ning kapag subukan na arapan na rin taong ating HIV, kalupan ning stigma at diskriminasyon at parangalan lareng individual at grupong balawos asa saup karela. Layo namo naman yung programa yung amuyutan ning partisipasyon na rin komunidad, king magpalawak kebaluan at kamalayan di kilking HIV. Metong kareng mekisan metong keti, City Councilor-elect Attorney Jessel Ann Dayri. Minsan akala mo kiss mo lang mahahawa ka na. Pero it takes gallons po, Doctor. I think I'm right here, now saliva before it could be transmitted. So ito po, kasama niyo po ko as your Councilor-elect. Kasama po ang ating mga city councilor na nagko-commit na mag-spread po ng awareness dito sa disease na to. At chula naman king programa dina City Councilors JC Aguas at Niknok Banyola. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ay biliring panahon king lalawigan, kilom ning 24 oras. At inyang babanteng LPA o Low Pressure Area ing pag-asa ing kilubning Philippine Area of Responsibility. May yakit king lawat at 295 kilometers southeast ning Kalayaan, Palawan. Samantala, malati ing posibilidad ang maging bagyo ya iti. Mamapekto ya pamuri ni ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone king Palawan at Mindanao. Easterlies naman o ing angin naman ni batan king Dagat Pasipiko ing mamapekto king Luzon at iliwang parti ning Visayas. Kabalen maging parti ka king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kakayutan. Malyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numero mayakit king kakayong screen. Malyari mo naman mag-post king kakabing Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadilan kayong mata sa kalidad ng napalapamagbalita bilang paratang serbisyo kari sa Blang Kapampangan. Ayalbay nyo lang any Martis, may kalap na istorya, kaya tiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.